Charchim Prisekalong Hotur Arideng Apran Kidam Aradapan Kachikimo Karitanga Hemasang Hoapan Lak Pupo Dihin Kirabji Apan Karbi Long Autonomous Council CM Lamte Pacetak Dongkamuka Municipal Board Pen Chitim Alan Pekar Om Radapan Kiron Hojai SOS Children Village along World Food Decathlon. Kardam Karbi Prime Time long pen eligibility mungpi non birta ang ton pen arjik tha. West Karbi ang long presek charge malong surihini rapho ningkan prekrit roxiani the ang print play apor hotur abur arideng bang plike praisi arat thambak be apran tam nanglo. Prekrit roxiani ke khaining duk ani pohoksi presek charge malong apor pe kalitang arat akardam chomreng me chomrong sualong monsam pen kapadolong jiaphan monduk monsang angbong monsam amilur kaisi kimodam thu Kachiki Molong Team Karbiang Long Akling Sarpoma de CM Tuliram Ronghang Chitong Dunsi Kalitang Ahem Tuna Sanghua Tumapan Lak Popo Tangka Kerapiji Pusi Alangli Lamte Pacetak Tekang Surihini Rapho Aningkan Prekrit Roxiani Jirikindeng Pendipu Jirikindeng Penhamdenat Kedambom Humnia Basapan Men Hoturatum Tumbrat Tengkengsi Tambak Be Apap Kave Bang Plikepra Isi Aradapan Apran Armut Ponlo Lasuka tengkeng hut ajha ka tumpen apran cipa joglo lapen ajha ka bangpu hotur sober arideng ang pun cipa dam nanglo piningan ke laso ningrun hup alam ningkan krip lik kiludlo ningkan krip lik khai chikimo anialo team Karbiang long akling sarpomadi CEM Tuliram Ronghang lapen area sangho akithe keding abang pubang piatum chetong dun Karbi di masa ang bong kacharwo inang ke adak nang ki jogdun abang pu ke doa jog pusi CM Ronghang ningje lapen Hotur sober arideng apran kedam ahem asang ho tumapan lak popo atangka dihin kirap piji pusi alang nilam ti pacetak. Wadang tutus siapun bangke nutun prajin pen lak ho piji pusi pinina tumpan paciniglo lak ho panokin pantap. Alang niningji thulo nilitum kahing no ajak kong pen cedan bomji tapen jat pen setame claim parasai ki claim tumapan alom pathithi. পৰিয়ালৰ কাৰণে আমি কাৰ্বিআংলং অটোনমাস কাউন্সিলৰ তৰফৰ পৰা আমি অহাকালিৰ পৰা আমি প্ৰচেছ কৰিম 5 লাখ টকা প্ৰত্যেকজন পৰিয়ালৰ কাৰণে আমি 5 লাখ টকা সাহায্য দিম একালীন সাহায্য আমি দিম ওৱান টাইম চিষ্টেম আৰু তেওঁলোকৰ স্পিডত ইয়াত কিবা পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব ইয়াত আমি কাৰ্বিআংলং অটোনমাস কাউন্সিলৰ পৰা তেওঁলোকৰ যিটো মেমৰেণ্ডাম দিছে সেই গোটেইখিনি মেমৰেণ্ডামত আমি সম্পূৰ্ণ পূৰণ কৰিম আৰু আজি ইয়াত প্ৰেয়াৰ হল নিচিনা ইয়াত কমিউনিটি হল যিটো আমি আজি আধালা স্থাপন কৰিছোঁ সেইটো 1 কোটি টকা আঁচনি সেইটো আমি গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু এই চাৰ্চিম প্ৰিছেকৰ নামত তেওঁলোকৰ যিটোবিলাকে তেওঁলোকৰ যিটো মৃত্যুবৰণ হ'বলগীয়া হৈছে নিৰ্দোষী মানুহৰ যিটো মৃত্যুবৰণ হ'বলগীয়া হৈছে তেওঁলোকৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ যিটো আমি সেই এৰিয়াটো আমি কাৰ্বিআংলং অটোনমাস কাউন্সিলৰ তৰফৰ পৰা 100 বিঘা মাটি ইয়াত আমি দিম Halapulo Charlie asong amepu Samson Teron kaning jeke ningkan krip lipleng et apita munidapran karmud atumapan non antan nep nilang Prisek Charchim alam abuthak CBI aphansi kipatar lip arpu pek nangji Teron asangho sorkarapan kehang pado Ronghang Dangoria আজি ঘোষণা কৰিলে সেই গুটিক আমি ভাল পাইছো কিন্তু আজি এই মঞ্চৰ পৰা আমি দাবী জনাব বিচাৰিছো যে আপোনালোকে চাওক ধেমাজি কাণ্ডৰ নিচিনা আমি দেখি আহিছো তাতে short টাইমত যিমানখিনি কালপ্ৰিট আছে গভৰ্ণমেণ্টে এৰেষ্ট কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ঠিক তেনেদৰে আপোনাৰ গুৱাহাটীত গণেশগুৰিত যিটো ইনসিডেন্ট হৈছে এই ইনসিডেন্ট গোটেইকেইটা কালপ্ৰিট অলৰেডি বুক হৈছে এটা তাতে কেছ চলি আছে কিন্তু আমাৰ ইয়াত 14 বছৰ পাৰ হোৱাৰ পিছতো আজিলৈকে প্ৰিলিমিনাৰী এটা ইনভেষ্টিগেশ্যন এইটো নাই সেই বিষয়লৈ আমি কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থাৰে আমি গভৰ্ণমেণ্টক আমি আপিল কৰিব বিচাৰিছোঁ আমি গভৰ্ণমেণ্টক আমি প্ৰেছাৰাইজ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে সোনকালে CBI তদন্ত কৰক যাতে এই কালপ্ৰিটবিলাকে এজ পাৰ ল অফ দ্য লেণ্ড তেখেতসকলে বুক হওক আৰু কঠোৰতে শাস্তি দিয়াটো আমি কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থাই বিচাৰিছোঁ এইটো হ'ল গোটেইখিনি ইনচিডেণ্টটো ৰাইজৰ আগত হৈছে সেইটো কেছ কৰিবলগীয়া বস্তুৱে নহয় গভৰ্ণমেণ্টে সেইটো ইনিচিয়েটিভ নিজে ল'ব লাগিছিল
ইন'চেণ্ট পাব্লিকবিলাকৰ যদি মাৰি দিয়াৰ পিছত যদি আমি কেছ দিবলৈ বাধ্য হয় তেতিয়া এইটো গভৰ্ণমেণ্ট কি নিয়মৰ মানে গভৰ্ণমেণ্ট সেইটো আমি ভাল পোৱা নাই যোৱা 15 বছৰৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ যিটো হ'ব লাগিছিল সেই যিটো ইনকুৱাৰী হ'ব লাগিছিল ঠিক তেনেদৰে হোৱা নাই কিন্তু ৰাইজে এটা আশা ৰাখিছে যে অহা বিজেপি গভৰ্ণমেণ্টে এই যিটো ইনকুৱাৰীটো বঢ়াব বুলি আশা ৰাখি পেলাই এখেতসকলক পুনৰ আনিছে কিন্তু এতিয়ালৈকে আমি জনাৰ মতে বিজেপি লেড গভৰ্ণমেণ্ট আসাম গভৰ্ণমেণ্টে একো কৰা নাই বুলি আমি জানো গতিকে আজি এই মঞ্চৰ পৰা মই জনাব বিচাৰিছোঁ আমি কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থাৰ বুলি নহয় গোটেই পিপুল এট লাৰ্জ কাৰ্বি আংলঙৰ যিমানখিনি মানুহ আছে গোটেই মানুহে বিচাৰিছে যে সোনকালে CBI তদন্ত লাগে উচিত শাস্তিটোৱে চবে বিচাৰিছে গতিকে আমি আমাৰ মিডিয়াৰ যোগেৰে আমি জনাব বিচাৰিছোঁ যে অতি সোনকালে আসাম গভৰ্ণমেণ্টে এই পদক্ষেপটো লৈ লওক Nilituma perangkepen nang kilo birta. Kai chiki moani along pachitonsi prisek chiki mo along klamalong prisek charchim lokimo po amen irsi ipak lokimo ingpusirat arideng pajurpon. Prisek charchim amen pen kepaklang laso lokimo karbiang lo autonomous council CM tuliram ronghang arideng pen si ingpulo. Alang li alam dir along prisek charchim ahawar along kaching thur asai kedeng ji alam rat apan pachinisi. Prisek charchim alam aputhak prabjin pen council EC amai along chingwaisi prekrit roxiani holiday ki bijalam chingwaiji pusi CEM pachitak charchim along rat kadom ahem solar ame charchim ahawarapan long lead chiri bharu isi kepek kacharli ahem se ke chilang ahem hai hu karbiang lo autonomous council pen warsai pipo puta CM rong hangasang ho pen mekar arat aphan lam chak pitekang kalitang arat aphan puthot kachiki mualong MP Horen Singh B EM MSC atum MLA Mansing Rong Pipen Chenglok pinangan kithekiding abang pupang pi chitong dun Karbiang nor bhoba okol karbi dimasa nohoy yat karbiang no jiman kini yat bhoba parasanya ja jiman kini yat ase ami mili pitele kam koribo lagibo ei karbiang no poriborton sathok karbiang no development kora sathok je hutu ami ekkelore kam korilehe আমি শান্তি বুজাই ৰাখিলেহে আমি ডেভেলপমেণ্টৰ কাম কৰিব পাৰিব উন্নয়নৰ কাম কৰিব কাৰণে আমি আগবাঢ়িব West Karbi Anglong Dongkamaka Municipal Board pen prekrit roxiani Radaphan chitim alan mate musuri lapen pekar omron pon pusika nisalong birtanang pale Dongkamaka Municipal Board pen kibi keron amai along Karbi Anglong Autonomous Council CM Tiliram Ronghang area sangho EM lapen MP Horen Singh Be MLA Mansing Rong Piatum Chitong Dun Lapen Alang Litum Arideng Pensi Rong Asorapan Akijoy Pen Kibi Pon Musuri Lapen Pekar Om Ron Pon Hormu Kirona Mayalong Prisek Charchim Akisung Kipo Alam Pen Hotur Sober Arideng Apran Kidam Aran Akarjong Monsam Pen Kidolong Jiapan Miniti Siaport Arnam Ardong Non Malam So Porapan Birta Moington Pexina Ganj Shopping Mall is a gulf of Assam Enterprise and the Hill Areas Department. A glorious one year now. Here's everything you need: groceries and household supplies, cosmetics, personal care and skincare essentials, appliances and electronics, stationery, men's and women's clothing along with tribal clothing. Also a huge Durga Puja offer on Swati brand. An offer you cannot refuse. Ganj Shopping Mall, Difu Manja Road, Manja Industrial Complex, 782461, Manja, Karbi Anglong, Assam. Chloride Unisex Beauty Parlor Hinben Warsai Kimi Kipipon. Lasi Lason Warsai Kimi along Ninghangatum Ali Chuan Dunikha. Warsai Kimi, Laki Chiklu John Trokopan Kapamada Siki Piponji. Lasi Apor Panhok Hip Pinpen, Chloride Unisex Beauty Parlor along Patibogda Mignon, Rong Parpi, Rong Berot, near Iron Bridge, Dipu Karbi Anglong. Lasi Lance Sekachini Lethojiapan, Laswa number 600-121-3664 along Humriknon. Simonjir Children Park Picnic Spot,
a place to visit for sure. The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family. For more queries, please contact 91014 33731 93652 07012. Simonjir Children Park, Chirikangnet, Ward Number 4, Depot, Karbi Anglong. Wang tha wang ik tha electronic hormone ang litum ador kijum hek pen longpon ikji lase apor pacheton dun pen varsai kemi to endun iksana nang litum longpon ikji lake free chalong abrain LG Samsung Sony Whirlpool Haier TV along abrain dolake LG Samsung BPL Akai washing machine abrain lake Samsung LG Haier lapen ke tutulang plastic chair table steel lapen plywood furniture lapen ke solar inverter da longpon ikji lasinang litum na humri ignon Asok Prasad Chateri Bukulia Electronic and Electrical Akulat Bukulia Main Market Karbi Anglong Assam. Chloride Beauty Salon Unisex is opening its door for a 6-month crash course on beautician and cut. Interested person may kindly come and contact Chloride Beauty Salon Unisex near Iron Bridge, Rongporbi Road, Depot, Karbi Anglong. Document requirements are recent photograph, voter ID and caste certificate. Dihin na mobi putot birta along wang tulo. Karbi Anglong Youth Association Difu Bazar Committee Penchenglo Karbi Anglong Hampanga Song Penta Melur Kaisi Churchim Prisekalam Kimodun Rinti West Karbi Anglong Churchim Prisekalam Surihini Rapo Ningkan Hotur Sober Arideng Apapapun Kawe Bang Plikep Susea Bang Pubang Pi Tambak Be Apran Damnanglo Prikrit Roxiani Kai Isi Chikimo Arni Puki Hok Padulo Laso Ningduk Ajay Mek Isi Amo Deng Dunsi Karbi Anglong Youth Association Difu Bazar Committee Pen Chenglong Karbi Anglong Kido Hampanga Song Pen Anikangsa Melur Thorsi Kalitangarat Akar Chong Chom Reng Mialong Monsam Pen Kido Kithaklong Jiapan Arnam Adom Rinti Sadgaon Mission Diocese Penon Hejong Hojaya Long Kido SOS Children Village along World Food Day Talon Tun Pusila Dak Nilito Malong Birtanang Pale Sadgaon Mission Diocese Chun Bang Reverend Father Thang Ho Dimjel Chitong Dunsi World Food Day Lapen Rikachar Sam Akinang Sota Puthak SOS Children Village along Kido Klim Sumarapan Than Pachini Laswarni Aparman Osumarapan Sang Lapen Dali Akijoita Ronsi Arni Si Ajay Mek Papleng Pon Karbi Prime Time Mangkila Pon Sikang Ton Pekla Dumit Thakmi Kuwang Tu